Mayam Kurumzari Impact News Ki Manunda Mayam Tam Noksari Article Indian Constitution Article 25 Tagina 28 Pop the Yauri say religion Yumatanda Garili Toy 25 injuring all citizens can freely profess, practice and propagate Habanese. My Todana Article 60 Yauripa freely a sacred side and a horror from the Tragai licensing the like Romatamda Aki Yaudra Madu Menes with the happiness in Yauri. Then Madu Matunda Masi Mamla Matunda Supreme Court Sukari Hageda 16 December 2023 the decree Makapi to protect holy sites of indigenous people Lidna Piri. Adubu Manipuri in the Yang Matanda 2023 the 2025 Irang Amalekre Masi Mamanga 2020 Swide Horkada Manipuri religious sites in the Mana my Frupna Kurum Zaba holy place ni Haina Ninjaba Pumsing that Ningtamna like Kurumba Ya Kravara hyper question Asina number 1 Verakanda Masi Matunda 2020 Satarak Pasida 2021 Seda Mu Karihageta Hoya Topa Topa Manipuri community singer Hariba Hoy Manipuri indigenous peoples Kasago and Laglaba Koubru Hill Range Samsamna Koubru life from Len Aduga Thangjing Hill Range the Leba Thangjing life from Len see Maite Singi Yam secret of a place ni Hybig of from Lak Pateki Madu Government of Manipurna Masida investigate Toraga the Manipur ancient and historical monument and the archaeological sites under Remain Act 1976 Matuina Madugi Mafam Sing to Sheikh Toba Madugi Makada Tamana Baduga Madugi Lam Sing Kayam Labagi Having Sing Bayana with them to order to order Siki Bayokta Kuki community ki Kuki KNF in Sinamuk Madugi Harib order Madu Sanabayaroi Amadi Hariba order Duna Maduda Imuna Tanarakani Hamisi Wapam Nana 2021 to talk like then Madu Matung Lakmatam the Inona Hariba 2023 Matungsta 25 of the Lakman 2025 ki Iran Sinaka Niam Tagra Matung the Lamatam Sida Kogi Tongan Balup ki losing Basing Yauna Manipuri Subsecretary Amadi Manipuri Kogi DGP Amadi Tongan officials in Yauna Governor Unabasida Hariba religious sizing the protect Tobina Pondo Kibale Loina Governor citing so Hariba religious site ni haina khagnari mafam sing se protect tawgani haib ge assurance people area adumakpu hauzik si Koubru gi area da Koubru hill range abadi Thangjing hill range da sacred site ni haina khanjari ba community sina ningtamna sangba yarabra natraga ningtamna madu laishol tison pangthok yarabra adubu tari ba pawmana khogi Thangjing hill range si Mount Olive haina onthokpa Thangting haina onthokpa aduga hari mafam sing da Christian singi Christian community Holy Cross na sibu yung bagi pau laban maram kan masing matang da say na ba kaya tholopatigi Committee on Protection and Preservation of Koubru and Thangjing Hills hariba committee amati atopa akoigi Manipuri CSO sing tana duna hariba hill site aduga sacred site sing hida sanction na bagi aduga like from ningtam like from na bagi demand tawri maram sina siguma mayam si lakpasina hariba Manipuri indigenous people singa sagona don laglaba holy site sing ji tasing na government protect to be by Homsida Thangjing and Koubru sacred not negotiable have to be the kind of the back news gay studio the election bureau say was a why Siam Kuman General Secretary CPPKT Committee on Protection and Preservation of Koubru and the Thangjing Hills ni aham do Siambu Taram Noksari Loina Maya the election bureau Mutum Moniton President Ukalni Loina okay Matai Tantan Nation was a Destras, Yumnam social activities in the Destras with Ram Nosari. I had Basi, I CPPKT the Tamzeke, the Siamgida, Manangso, Hockey with Karani among the Sahari demand, say, Federation of Homi, Galwin and Sanction Laga. I do the theatre for license, you yaw the Mate, but I could have Mapu in a Panjara, Adunia Duga, Harib Sisi like from Basangba, and then Hogi Harib Holy Cross of Mahajake, I respect every community, every religion. Adana masisi maitai singin en laiba adubu Christians sing na makhoi especially cookies sing na makhoi gini habiki claim lakpas da masida sayi na riba phom je kai no ha ba phom kamai thamini impact news ki mekai da ham dai thagat pongduk sare duga ngasigi manung nagi discussion hour sigi leba myam khoi punama pusai kai khunu usari hodik thambi ki ba phom se akoi laiba problem si ngasi de gina sahi taram hele tawra iba thodok se 2014 da Manipur government talk about gazette notice makak lai si gazette notice da akwai gi
thangting sub division haiba wafam ama makoina tholakhiba adudagi akoigi leiriba yellow mi mate especially moirang leiriba phamnaiba thing seba madan aduga koigi jc tidin haina committee se punna khongjang jangsil lakanda thangting sub division haiba se koi yaro haiba strongly condemn tawra kanda miyam gi oiba mass movement lama koi relation ki nungda ma koi maduda adugi matungda koi leiriba matamdugi government haitai maduda koigi local mla hojina ex mla mp tribras ado kumbigi ex mla bira ado moigi chingi mla amaga yawra kanda akoi munna discussion tawra kana manipur government da akoi cabinet ni pham dana review tawra matungda hariba thangting sub division haibasi cabinet na matu matamdugi government dana akoi khanara matungda madugi wafam du kangbai sub division laina 2016 da akoi order copy thokpi gi haitare sumaina akoi 2014 dagi government na madu gi laibak miyam na khangalamde tawudabu akoi gi committee gi chief convener el kulla haina lai manga akoi gi sigi khorenta ki pineapple festival yawada miyam da lokthor pada khangakpani madudagi hawre irang se manipuri thanging singi hindrance ki matang se adudagi hawrak paduna akoi 2020 ga 2 haitare 22 da mu akoi May gi date 5 da hinglep kendra base to ba case of cookie gi case organization lam kakna thangjing sing sida any individual any organization kana gu mamatana thangjing hills ki leiriba jaga sida thangjing gi khubam si ka ba yaro haibagi makoina order amaka makoina press release amaka thole adugi wafam do koina CPPKT ne strongly condemn tawdraga aikoi madugi poto yaro kanagi authority dana koi CSO na natra organization lamana madu authority nate government gi khutta laiba poni international gi law da madu yadaba pot amakani furup magi magi lining la chatta kanagum da khutta ba yadi haitare law da sai haibi hiba dumaina aduna laibana maram wakanda aikoi hariba May gi date 5 da thoki badu aikoi counter blockade tawi CPPKT na makoi matakta May gi date 20 phawba aikoi madu athing ba thame any thanging singi singkhong ra taba puki gi leiriba mai ben mana ma sing morang bajar da yon ba lak sing amata yaro na koi madu thinga thame date 20 ba pi ba se megi adu ba da ma koi khongbam hantokte date 21 ta aikoi committee gi aikoi mioi ai samu yawra kanda leiriba si kuki gi mai ben mana ma sing yoli sing chakhai bani koi yaro na asmaina to bodagi masi mayam na di khanbi ram ba aikoina kuki palle adana mayam nekta bahab ma da hojiki leiribi issue sida communal obi bahab ta khalamani mado tangai phadana panda yadaba legally magi documentation leiba fake oiba maram chaba pot panda yadaba gi koi community ma kakta koina ta madu communal gi irang thukna sagat pasunate furup amagi lining labi da khut tharak padudi maduna tawune haibadu je koi panda yadaba haifam thokpani haibam thokpaduni aduga loina na hojiki akoi date 21 da ai bajar sa khaire adugidagi akoi mora Bishnupur gi matam dik SP na akoi kaurak padagi morang OC gi magi nungdang da koi pungni pan dwa discussion tawi matam da akoi gi kanosi DGP se koi gi sar dongel lei mai matam da koi honorable chief minister N Biren Singha paringai matam ni sida le akoi magi office da phamin na ka haitare sida phamin na ka with agreement ama tawna ki masi si tawdringai da akoi nungdang da makoi gi Morang police station da phamakanda phongpam ji hantu na koi committee yam kan press to ya ithanda dum bori sana bani adobo akoi madu di hantu panga moi hai adobo koi tangai phadana irang thoktana ba community nana taw report to community na thambire ado community kana na hobuna koi na hobra natra case na hobra madu gi question to na badi moisu adagi area do da khara kitang back sat na badagi phare si mai to ra ga di koi ani makta ya na bada ai press note amadi thokjara ge na nungdang do da kudak da pung baro mu tare adumai na koi press note ama thokpasi SP ga OC ga da koi WhatsApp ta thabani WhatsApp ta thabasi moi official thana bada matam da out of station loye honorable chief minister ji ex simjim CM experience Delhi da lai mangon information da phangbadagi DGP da kudak da information do yawtrana koi gi committee da action lori do madu nuan ba community irang thula ani na madu thinjin gi haitare aduga nuala ga 23 gi da DGP office da ayuk ke pung nipara da call tor patege koi pung tarama thoi nang na bachale kari gino hangjabada KSO ga wai committee gi members sing duga koi CPP ki committee gi members sing jaga ai koi negotiate ki wari bata ba sana se na satpane adu da satpada akoi gi makoi gi koki gi national su koi su mun na khangi akoi sum sagon darapani na aduna makoi da hore chiting tor kane ji khangbagi makoi thu gi press release ki notice tu gi ai
ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ DGPꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤ ꯖꯣꯟ ꯀꯧꯕꯅꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯪꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯊꯛꯑꯒ ꯁꯥ ꯅꯨꯡ ꯍꯥꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯌꯣꯔ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨ ꯊꯩꯗꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗ 2022 23ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯖꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯔꯣꯡ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯅꯁꯥꯃꯛꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯅꯪꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ DGPꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DGPꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯅꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯅꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯟꯋꯥꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ DGPꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯗꯨ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯇꯨ ꯄꯣꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯧꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯪꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯟꯋꯥꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯃꯦꯟ ꯕꯦꯠ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤ 2023ꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3 May 2023 ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯥ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯌꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯌꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯕ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯊꯣꯆꯤꯡ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯂꯧꯈꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯑꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯄꯨꯜꯗꯤꯞ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2 times ꯐꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯁꯤ ꯌꯨꯡꯕꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯡꯁꯤꯟꯗꯅꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯄꯨꯅꯥꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯊꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯑꯃꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯊꯝꯃꯦ ꯃꯗꯨ ꯋꯤꯠ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯕꯤꯡ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯛꯀꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯈꯨꯕꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯙꯧꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯨꯡꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯈꯨꯕꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯇꯔ 5-6 ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯈꯔ ꯀꯨꯠꯊꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ CPPKT ꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯑꯦꯟ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯍꯤꯜ ꯔꯦꯟꯖꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯀꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯟꯗ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯠꯂꯒ ꯆꯍꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯖꯒꯥꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡ ꯄꯔꯦꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗꯤ ꯋꯤꯠ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯨꯕꯝ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯦꯛꯁ ꯀꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ MLA ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ಶ್ರೀ TS ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ 2000 ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ 24ꯗ 23 ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 23 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯁꯁꯦ 23ꯗ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯁꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯅ 4 ꯍꯦꯛꯇꯔꯅꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤꯅ 2 ꯍꯦꯛꯇꯔ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤꯁꯨ 4 ꯍꯦꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯥꯏꯄꯨꯔꯈꯤꯗ 2 ꯍꯦꯛꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯜꯂ 6 ꯍꯦꯛꯇꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯁꯨꯞꯅ ꯈꯛꯀꯤ ꯍꯦꯛꯇꯔ ꯃꯆꯥ खक लौथोपदुदी अखोगी चिंसांग परेंगसे लोइनमक अखोगी सेक्रेट साइट इन लौजबनिना पुनः लौथोपियो हाइबना अदुसु खोंजंग चांसिंगी मदु मणिपुर गवर्नमेंटना मदुगी मखा ताबा एक्शन टेकल होजि फाव लौबिरक्ते हाइतारे अदुगा मरु लोइना हंतक अमु इखंग खंगौदना मतमदुगी अखोगी ममांगदा इंगसै ममांगना पंजरंबा
ex MLA MP GP Rasun 2014 gi koi thangting matang su yam kan hotna birami madudi hotna badui koi hotna haigani aduga loinana hojik antak ki anau ba laiba 2025 ki sasu makoina jaga sida koi thangjing gi jaga da laiba ibdo khubam sigi khara haitaraga haitare keno ki moi koki gi kem sajilaga leye boju lukai koi gi tampa haina jaga du inak na dum lei haitare adugi matung da koi si 2025 ki April gi manungda koina sajibu charau ching ka ga ne begi koi khongjang akan ba phire amgo loina tonghi madu Manipur gi government yam seriously lobi bodo makoina thambi ki bofam da madu hojik si irang thoimina madu gi area do ketang koi security view da khudung cha de na thame adu oraga su koi ka da ba yaroi tawgani habi bofam do thamak padagi mana babeli wafam point mari manga ka thambire madui pondo committee gi makai de babeli miyam da thamadu yara in order oina legally on process tawragan order thokpi wa haibadagi madu April manung da oigenen lawje DC Bisnupur gi office ta SP yawra kanta committee ne imai ben lup mayan marai pai bising khara yawra ka phamina badu point mai uhalle man order thokye point manga si madu thamgi basi masi hojik leiriba kokiem limited gi lan manung oimna public tadi kitang madu publicity oina mayam da uhanba mayam da puthok pasi nuai te na thambadagi khoi isa da dum yengale si do madu da thamge point se ibudo thangjing gi khubam for heta se fencing tawba sharp plate lama thamba loidena cross le yung le si lokthokpa adagi PMJS y gi makha da torbung dagi Koubru ibudo thangjing khubam kari basi pakala ro kolas thabiba ado madu dai du da unwanted oiba terrorist sing lokthok kothokpa adai akai tois me disturbance pi da ba akai toi mayam sinjin sajin ba habegi point manga thandi gi yes aduna maram warakana madugi poto ma khoina athuda sajibu charau basi ka banana moi semna ba khoi hotnage maduda khoi yana ba leisi habegi wafam ama thamadagi chatliba committee na maduda khoi matam kharadi yenge na sumaina khoi le ngai jagi bani ada hauji phosida khoi madugi any action tackle karigumam da mo khoi response leite khoi governor da masing khang dere khoi memon da pirise adagi CM hanagi ex CM da su pibelai agriculture da arcat loina khoi pibe ya on document submit tawraga le ngasi uda sahi phara abrina hantak ki laiba 2027 gi sajibu charau se 26 ki odeba 26 ki sorry 26 ki sajibu charau bon no mo pan se Koubru amadi thanging sing se koi sui da ka ba gi phire ma koi longjabani okay ai mathangi round la sege ozamai do lak chadigi de desra sa thamjaninge point se tai ngasai gi government na honabi basing si honai si de du honaba but aduga fill the ubdi hu se habiri my agreement me am to hito implement to da bagi point ma yaure aduga sidai da 2023 gi mamangi akai chronology am tang thamjara bada asmaina community amagi license sing the attack to basi mafam yami akhoi 2020 gi January thada more gi kondong lairembi attack to gre thugai gi aduga 2020 gi April da koi Koubru lekha temple thugai gi mai thadokhi ya sa ko sa to ba dun to ga madu attack to gi haitare then Kaunu temple koi gi leima khongi ra da October 2020 adui marak sida muksu sing matak sida tongan ba youth sing mani youth sing iramdam sigi youth sing especially ekoi gi ishor bu thajaba nungsijaba furup nungsijaba indigenous people nungsijaba mayam sanggelaga sing da u thabagi plan masa adum tawrami gari thonjandana kotana adegi chu u thanana bo hona giba leire even youth sing na hai tari Manipur gi lai khron no hona giba leire adu masai da government gi effort si thajaba pina thaba oina pangthoruk tabsida kari haibi ninge haiba wafam dani kamai thambi ninge ahan bada nasi tamo ke amadi aigi haminariba panelists ani amadi viewers pumbuda ngasigi Impact TV gi manung hotnagi program sigi means ta ngasi mayam da anoba Gregorian English calendar gi matungina New Year du ai ha mayam da wish tawjari lakshage point ta ibudau Thangjing gi mafam se si Thangjing gi whole range masi community amada belong tawde hane khanje any community amda belong tawdaba hill range ni masina belong tawrise masigi only hairagadi ibudau Thangjing gi ne ba mase akhoi gi indigenous oiba koi gi deity ibudau Thangjing jina
masigi whole mafam Thangjing range hai masigi ngak sendana thambiriba mahaki mafam neba and it doesn't belong to any other community but it is very definite that hairiba Thangjing range hai ekhoigi maitai gi spiritual map ta just as constitution na Indian constitution na Indian khudimakta belong to bodumaina hairiba Thangjing gi range hai masi akhoigi spiritual map hoina matam chupada akhoigi maitai gi ta belong to rakale horagani yes 2023 gi mamang da akhoigi mafam kharada laifam kharada attack tawkhibagi mayam ama thokre adugi consequences ta lakpa matam da 2023 da ibudok Thangjing gi mafam chi government of Manipur na art and culture department ki makha da masi akhoigi cultural amadi historical kano hoina heritage site hoina declare tawrabane ba so hujik kamai tawghar kanda masi government ki duty ne ba government ki masi constitutional right ne ba protect tawba any cultural heritage site ama protect tawba is government ki constitutional right ne ba constitutional duty ne ba article 25 freedom of religion article 19 gi clause 1d da freedom of movement amadi article constitution of India ki article 29 protection of cultural rights have never masi gi ahummak akhoi gi pilgrimage site hai gi aidi pilgrimage site hai gi ni ba holy site jo hai ro aidi pilgrimage site hai ni ba pilgrimage site se akhoi yamna important way ba yamna important way akhoi je masi yaudragadi akhoi je hingba yadabagi kano mane na ai khanjei ba chai khudingi sajibu cherau lak matam da koina khoi gi pilgrimage site sida chatlaga lai khurum je ba khoi prayer tawje aduga hairiba sigumba akhoi gi pilgrimage site sida lakpa matam da masi gi access se thingakpa taragadi any community oisanu any CS oisanu any unlawful outfit oisanu any groups oisanu ba makhoi punamak se masi constitutional rights violate tawba chap mana hana lawham thoeba lawju laweba aduga as far as masi central government hujik paliba central government is concerned I'm very sure that makoina ngasi bhoba indigenous ba akoi gi bharat varsha gi India ji whole geographical location geographical territory ji da mapam macha mapam periphery te leiba bhokta border state te leiba periphery macha bhokta adugum khudimak cha leiriba huji ki leiriba central government china yamne seriously sigumba indigenous groups ite lawe haibagi ai pachi khudam yes adu supreme court su section 733 da hari to protect holy sites of indigenous peoples na hari rishikesh ta lai khurumba sarfa matam da kana gumna thing piraga di hindu mayam saurokani yes to masjid natraga ram janmabhumi babari masjid ki wathok yamna koina lekhibaduni likewise hariba khoi ibudok Thangjing ibudok Koubru gi mafam ibudok khori phaba si punamak che ai khoi gi masi akoi gi sentiment ka 2000 years of akoi gi written history ne maitai civilization ji gi ngasi populai je 2000 years of living history ne hoji phoba aduga 2000 years of living history documented kano si da ngasi phoba pre documented mafam area su lairi bane ko tama hai beti 2000 years of written history da akoi living history ji da akoi ibudok Thangjing khuramaga akoi la bane ha ba ja masi documented tawraga lairi ba ne ba adai the government na see that dum to be protection yes but feel that the uda because I hari bas CRP platoon nam thamba natra protection to by da dai kidak uda exactly I aningi madu government masi yamna akoi mayam na uba ba hojik slowly chat pagi example ne ba tamona pibi rei do madu di akoi che da this mind to but reality da di kano to de khote hai bagi poche but hai bam lai amo madu di government na hojik slowly chacha bata argasu lawfully tawgani ba thaba khudimak lairiba security gi reality sing amadi parameters me amja hujik 2023 da gi tawgi ba ja message na maram oiraga hujik every parameters security gi parameters khudimak je masi carefully yengaga masi lawfully thabak tawgani na ai khanje okay bathang amadi handak ikui dana ibudok Thangjing gi matang da aina tabada amadi digital media sing da sai urame even na koi gi kano da su print media da su khara urame madudi
मोइरांगी कनो हानगी फॉर्मर MLA कनो पृथ्वीराज महाक अमदी ऑनरेबल गवर्नर कोई मिस्टर अजय कुमार भल्लागा लोक भवन द उनरगा मखोई मान कर्टसी कोलम चले है अदुगा अमदी कनो अदो आई हाइफेट पारमेबा मधुदी सुमाइना सिगी क्रॉस अमा युंगिबदो हजे ngसाय अखोई तामोनजु हाइबिगिबा अखोई हेक इबदोगी खुगुमलेनगी हेक 5 मीटर्स कनो द खितंग चथरगा युंगे द हायबा मधु अखोई सेंटिमेंट सोप पोनेबा अदुई मतांग द कनो यामना कनो वा खरा डिस्कस तौनबा हाइना अदुमाइन इरei अमदी हंदकी लाइबा सजिबु चेराउबदा 2026 सिगी अखोई अनोब न्यू ईयर हाइतारे अखोई सजिबु चेराउबसिदा सुंगसोय सोयदना ऑनरेबल गवर्नर ना सुमाइना रीएश्योर तौरई मधुदी हाइरिबो मफमजे अखोई हंदकी सजिबु चेराउबदा मैतै कम्युनिटी दा बिलोंग तौबा मणिपुर मचा ओइसनु अतोप पृथ्वी की अतोप द लेरिबा मैतै मचा सिंगोइसनु लोइना लागा मसिगी मफमजे अखोई बदौ थांजिंगी सेक्रेट ओइबा पिलग्रिमेज साइट से एक्सेस पिहनगनी अमदी क्रॉस से मसी लौथोकनी हाइबगी थाजब पिरे है डिजिटल मीडिया द उगी एंड अइन एज फार एज अइन ऑनरेबल गवर्नर अमदी मागी गवर्नेंस द थाजबगी मतुंगिना अइन हायरगदी ऑनरेबल गवर्नर न सिगुंबा वहाई हारे हाय मतमदा मसी यमना लाइन हाइबदी थोकलोय मुन्ना केयरफुली खंदरगा एवरी पैरामीटर्स मैम से लोइना येंगा कांदा मसी लौरकदब डिसीजन खुदिमक लौरकदब रिजोल्यूशन खुदिमक ब्लड शेड थोक्तनबा अमदी नेगोशिएट तौरगा लॉफुल ओइबा लीगली ओइबा चटनब याबा मसी अखोगी कनो रिजोल्यूशन अमा लौरकनी हाबे आई 100% थाजे ऑनरेबल गवर्नर दस ओके तुम कोई पॉलिसी में येंगा दा हुजी हाथो हाथो हेक तोखलु मतब दसु मदुगी आने तो इरांग अमा लेबिना दाइदा मै खिबोइना नाइट तो बोइना थोका दाइबगी वाखलोन सु लेरम बय हाबिने ओजा मनि तोन आई थमजनिंग सि उकलगी अखोगी ओजा मनि तोन थमजनिंग सि साइ पॉइंट्स खरा दम पीपी ग्रेड साइट की द गवर्नमेंट गी ओइबा मागी एक्शन लौखत निंबा लेरेगा सु कितंग ब्रेकिंग कितंग लेबा देन अखोगी तक्शन बगी से सुगे तक्शन तौबियु हाबजे लाव ताबनी देन गवर्नमेंट की तौगनी हाबसे श्योर तौता फॉर द पीपल ऑफ मणिपुर फॉर स्टेट की पीपल की दमकता तौबदबु एक्शन सी याम स्लो ओइबदम तौबा स्लो ओइबे मनबुदी हाइरी देस्ट्रासन सो हाइरी बट मसी स्लो ओइसी स्लो ओइनस लोबसु यारोय होजिक इरांग सिदा टैकल तोनम होनबा अदुगा तुंगोय पॉलिसी में येंगनी हाबजे उइ अदुबु होजिक सी 2025 की पीरियड सी येंगद ममांग लेरंबा स्टाइल स्टेप गवर्नमेंट होजिकिसिना इरांग थोकर मतुंग अनोबा सिनमा थोक्ति ममांग अनोबा सिनमा हाइतारे 2020 ममांग लेरम सिनमा स्वाइ हिदा कराय बोक द गवर्नमेंट मींस कंटिन्यूटी लेबनी कांग्रेस होइसनु बीजेपी होइसनु गदगी गवर्नर्स रूल लाइ प्रेसिडेंट रूल होइसनु स्वाइ द 2020 ममांग सिनजिदा सिदगी अमुक 2023 की 2025 मतुंग लाबा सिन अनि सिगी डिफरेंस येंग मतमदा कदाय बोक थाजब थंबगे हाइबा वाफम सिनी गवर्नमेंट ना पीरिब एश्योर मैम से कमाइन थमिनी ओजा अहान बदा बेक टीवी की मनुंग हुना सिगी अखोई खन्नबा सिदैदे याउबिरि पुनों पुखुरुमजब लोइना अखोई थरोम सिबु मियंग ताबिरि पुनों पुखुरुमजरी होइना खतंग इलाबोरेट तौना येंगमिनबम चंगे एरिया से अखोई कौबुदा काबा थांजिंगदा काबा सि अखोइना उजिकपुदी अखोइना मयाम सुम खनबिबा मतमदा मैतैगी हाइबा वाफम अमा थम्बिरी को असेंगबदी मैतैगी अदुबु मसिगी थांजिंग कौब्रु से मसि मैतै खकिनेना हाइबदी आइदी खतंग कइनो हाइतारे याजनिंगदबम लई ममदी कइनोदा अखोइ जि कौब्रु काबा मतमदा सिगी ममांगदा 2023 की ममांगदा कौब्रु का मतमदा लियांग मैजिंग अचौबा दायित्व लौई थौदांग लौई यस अदगी नेपालीजिंग फजना दुम काय अदगी तोंगान प्रूफ अदुम काय हौजिक अखोइगी लेमिनरीब इंडिजिनस पीपल्स ग्रुप मैम जिंगसी क्रिश्चियन चटखिबदगी खरा हंदबगी वाने कबुइजिंगी याम थाजब लेब थांजिंगद कबुइगी अखोइगी कइनो लेरिसे अखोइगी कबुइ सलांग खुल लेरंब एरिया परिंग जे मसद कबुइजिंगी पाक्सन तारंबने वदम अदो हुजिकती कबुइजिंगी सुम तकथोरा कांदा हुजिकती अनोब लाकपा मितोपसिंगना लोइन तासनगिबगी प्रॉब्लम अमा हुजिकसु अदुम लेरि अदुना कबुइजिंगा थांजिंगा लेनब रिलेशन से याम अखोइगी हिस्टोरिकली दुगा मदुगी प्री हिस्ट्रिक इरादा सु देबिनि याम वांगना लei हाइतरे मदुगी थाजबदो हुजिक फनायामना क्रिश्चियन ओन ग्रहसु मोइगी थमोइदा अदुम लेरिबको अदुना मसिगी थांजिंग अमसुंग कौब्रु से अखोइना खतंग चौथोंना येंगा इंडिजिनस पीपल की यामना मरु ओइबा एरिया नेना अखोइजी नौना अमुक अखोइगी कइनो से वॉइस से चेंज तौबा म चंगब्रा न खल्ली साइज अदुना
लेरमीबा थांजिंगी दुगा कौब्रुगी अखोइना लेरमीबा हुजिकी मोइना प्रोटेक्टेड एरिया नि काना लाउथोइबा सरुक खरजे सिनति अखोइ ngасai ओजानजु ताकपिग्रे थांजिंग हिन रेंज दा चौ लाइफम मयाम लेरि कदाइ योरके कांदा अखोइगी लाइमतुन योरक्तोइनि लुख्राबी युमभम योरक्तोइनि को अदगी अमुक लागा लाइमनाइ अखोइ लाइमतुन चिंग लेइ मदुगी मथक्तुदा अखोइ सनामहिगी ते खुबम लेरिमनि कैनोजि लाइमनाइ सिंग लालंबगी को अदुइदि सिगी परेंग सिंगजे लोइना अखोइ अचौबा अखोइ मरि लेइना थादोंना यादब लाइफम मयाम अम कुंगना लेइ हाइ तारे को कबुदजु दमंगाइ कबु रेंज कदाइ बो समदरगे कांदा सिगी कौनु इमागी लेरिबा सायोरक्तोइने परेंगसे को असिगी परेंगदा कई लेगेदा अखोइ इमा कोनसेबी कोनसेकुलदगा लेरिबा इमा कोनसेबी कोनसाकुल गाइ लेइसे कोनसाकुल गा लेइसे मसी यामना अखोइ पुवारिदा अखोइ ओरेल कैनोदा यामना मरी लेइनाबा एरिया ngaktaneba अनु सिगी परेंग ngसाइगी अखोइना मफम दुखक्तंग प्रोटेक्ट तौबयानि गवर्नमेंटना अदु मरु ओरेदि अखोइना हाना तौनरमिबा मफमदि थांजिंगी हिन रेंज कौब्रुगी हिन रेंज से मसी मरुइबा मवैना अखोइ अदुम लौनरमे अदुम सिगी तोंगान तोंगान मफमजिंगदा तोंगान तोंगान बा लाइफम खुबा मयाम अमा लेरिब अखोइ अदुम 2023 गी ममांगदा अखंgai एक्सपर्ट सिंग तौदना अदगी अमुक अखोइना अमुक एक्सपर्ट सिंग दे खंगौबजिंगदो अखोइना अखोइगी मखा थाबा अंगांजिंग पुदना खोतंग हाइतना चलंबा मफम मयाम लेरि अखोइना कुकी सिंगना हुजिक यामना कराम चाउगी मोंगदा तौरिबा साजसे सिदि कानारोइ मसीदी अखोइना कानारोइदोबने खली कैनोदा मोइना ख्वाइदगी मथौ ताबसे मोइना ख्वाइदगी मथौ तारिजि कैनो मैतै सौहनबने मैतै खनाबने मोइ मथौ ताइ कैनोदा मोइगी मेजर कम्युनिटी ना कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी ओटपीरे हाइना सिगी प्रोपोगंडा जिगी खुदम चांगदम मयाम से मसी फंगनना विदंग मदुदनी मोइना प्लान खनबा होबुसे थांजिंगी तोक्सी अदुगा मोरेगी कोंदोंग लेमी तोक्से अदुई ममांगदा चुचानपुरदा लेरिबा मैतैगी लेकाइजिंगी मसागी युंगी लाइथौ तौबुदा खना थुगाइदन कोखाइरम मयाम अखोइ थेंगनरिदुने सिगुम्बा मयाम से कुइरे मोइना होरि कैगिनोदा मोइगी टारगेट ते मैतै खना होबा अदो मोइगी ओइबा खुदोंचाबा लौबा मोइना होजिक अखोइगी कैनोका तालिबा मोइना अखोइगी तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन का तालिजे सिनते मनुंगदा मोइ तोइजी सि लोइना हाइदोकपा फत्तबा हाइतारे अखोइजुको अखोइजु याम हाइबा फत्ति अदुना याम सिगी एरियाजिदा याम हाइजरोइबा अदो होजिक लाइबा थांजिंग अमसुंग कौब्रुगी एरियादा होजिक मखोइना तौरिबसे सिदैदा मणिपुर गवर्नमेंटना लौरिबा स्टेप सिदि अखोइजी कोई अंगांगदा कबो पिजरगा थेमबगी स्टेप तो अदु मंगनी कैसु कानरोइसि मोइ थेमदा हौजिक थांजिंगी एरिया सिदा कौब्रुगी एरिया दा अचौबा एरिया अमा असोन खतंग हाइदोखिबदा को कंगला तोंग कैनोगी अखोइगी मोइगी अखोइ हुजिक कौब्रु लेखा लेजे सिदे खतंग हाइदोखिबदा सही 35 ममांगदी अचौबा पाक अमा सेम लेब अदो मोइगी पाक से मसी कैदौबगी सेमलिनो मसी फॉरेस्ट एरिया दाना कोई अचौबा कैनोमा ngangnabsu लेब थांजिंगी हिलजिदा अदो अखोइगी नेना लेरिबा ऑफिसर सिंगजी मरिन याउदा जानिको मोइजी मरिन साथेन याउदबा अयामबना अखोइगी कैनोजी ओइ लेरेब अखोइ लोइसंगी मकोक सिंगजी मसीना मरम ओइदना कैदोरेगा तौनिंग तौया मोइना कल्लिबा चाउरिबा अखोइसिदा चिंगदुम मचा मचा लेरिजिंगजे सिदा कल्लिजि मंगाइरेब यारोइ हाइजिनी सिदा अखोइना पांगैगी पांगई नेपाली खुनगी मनिंगदा लेबा पांगई सिंगदुगी मतोंदा मार्जिंगी खुबमम लेब मदुगी खोंगलंबी म सेंगे हाइबदा यारोइ थिंगे कन्ना थिंगी अदो असोंददी थांजिंगी चाउरबा एरिया अमा अखोइ तेंखायरगा लंपाक सेमिने सिदैदा अखोइगी सिदा हाइरिबा ऑफिसर दुजु अमतनी असोंगी येंगे ऑफिसर दुजु अमतने अदो सिना कैदौगे हाइ कांदा अखोइगी मी सिंगसिगी मतिंगजे अखोइगी मतेक मयाइदा कनबा मिदा ओइना अयाम थौजे पु लेरेब हजिक मणिपुर गवर्नमेंट हाइजु थाजनिङाइ वांगदनी कैम कानरोइ मसी अखोइ तौदबु अखोइगी ओइबा होनबसे हजिक मयामना का होनबिरिदना थांजिंग कौब्रुगी एरियाजे अखोइ चंगजिनगिनि कान होनबिरिजे मसी होनबसे सुंगलेप लेप यादि अखोइगी लमजे अखोइन कनजगदन ख्वाइदगी लाइब थीरीदी बॉर्डर स्टेट ओइबा स्टेटनी होइजे अमनोमदे इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम लई सिना इंडिया गवर्नमेंट येंगपो मतमदसु अखोइजे अफनुंगाई मियेंगदि कैसु थेंगनदे येंगदे मसीदि अंगांग जिनबो खंगे लाइ तमिनजु खंगे ngaraंगान यामुंग मेघेनगा हाइदो अखोइ हानगी यूलेप की चेयरमैन ओइ बिरमबना अखोइगी तौरिबा लानसिदा कुकी नतबा अखोइ
force am lady force ama lei hai masi yam chumma po ne hidden force am lady sigi force ne khoi na thengnari ji adu si na taba khoi no ji kuki thengna ba je masi de adu gi maning da lei force do adu na hegle pa numita kuki de dum athanda kongon ta kum ta ki ne ta taw maitei khanaraga moi gi kana ba ji kari no ha ji moi ne hena khange ba do khoi na social media da na traga na sigum discussions da khoi na yam kanna hai ba ju right chumi khoi phatte eng khali aduna khoi no jik taw gadab di akhoi gi hona ba je kauru thangjing hai ba je akhoi gi ni akhoi no hona gadam akhoi hona ba ji lepa ya di aduna government da khoi na haibam thok ba di hai ji adu hangna thaja ba ji di akhoi kaisu thamni ngai leite nei thamje okay yam phajab ga bena yamna experience pira phau the action noina udaba maya ma singa singarang yo pham da natre mamang di hobadi gi dum sinati dum sedati dum tabi ba se do implement tawdaba duga karagum khara da government leiba enforcement agency natraga bureaucrat officers sing enforcement agency sing jo kadai da no madi shon ba kadai da no ma yam kan ba sana thona pana kai gi maikhum nongsagi maikhum upuga thamoi de di koi usi gi thamoi pan ba khara leram ga do male adubu masi gi singsi thamnari ba wafam singsi react tonari wafam si ai khoi gi ni means ai khoi di maitei khatagi na te ozana ma jai biri ato to indigenous peoples ki ne na liang mai gi kabui singi mayam yauri ben nepali singi yauri ba adagi singu mayam je khanbi de bi da government na masi mayam je maitei singi maitei khaktagi ne khalaga di madu lan ba wafam du ni haibaduni yam bajana haibiri je adubu masai da government du ai khoi gi leader wina khoi mo ipa ma khoi bu ngapi semi boy le bena khoi gi oiba miyeng du su yam matok thai